Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo aquí por Betel, nos une. Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo aquí por Betel, nos une. Adorar a Dios y conocer más de su palabra en el idioma quechua es posible gracias a este nuevo programa que trae Betel Televisión a sus pantallas. Tayta Dios munan akchim yaykunaykita ama wischupakuychu. Tayta Dios hayachkasunki. Este contenido busca revalorizar nuestra cultura e idioma ancestral a través de la música y el mensaje del Evangelio. Ayinhuillacuy, todos los domingos a las 6 de la mañana. Solo. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayinhuillacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayinhuillacuy. A continuación, la misionera Esther Castillo Galindo con el mensaje de la palabra de Dios. Oyare kuchum kachum wejekona kachum Oaxaco y vidanchekpe chaski kuaitaitai chaski kuaitaitai chaski kuaitaitai Dios taitaya. Jesús kaipim kachkan, Jesús kaipim kachkan,
Jesus kay pimkachkan, 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 andoray kin, yupay chay kin, Cristo Jesús. Adoray, adoray, adoray. Aleluya, 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 aleluya. Cristo Jesús. Huktawang ni Jesus kay pimkachkan, Jesus kay pimkachkan, Jesus kay pimkachkan, Jesus kay pimkachkan, Jesus kay pimkachkan. Iniwang, iniwang. Jesus kay pimkachkan, Jesus kay pimkachkan, andoray kin, yupay chay kin, Cristo Jesús, andoray kin. Adoray, yupay chay, yapayanchin, adorasun, yapayanchin, yupay chasun, yapayanchin, adorasun, kausak Dios ta. Yapanchi, yapayanchi, adoray. Aleluya, aleluya. Cuyo richon chi espíritu. Adorasun, kausak Dios ta. Yapayanchik, adorasun, yapayanchik, yupay chasun, yapayanchik, adorasun, kausak Dios ta. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Taytay. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Oyari kuchung wahipani, manam kaija cualquier cosacho. Yupay chaskanchi kausak Dios tam. Yupay chaptinchik mi cadena con apaskakun. Abba shebe kentwe. Gloria, gloria jamancacho. Taytay gracias ni wahipani. Suting mankachung gloria. Kausang mi taytanchik wahipani kuna. Dios taytanchik samin chasungkichik sapakamata. Amén. Saludai kuy, abrazai kuy, makikita hayway kuy. Ladi kipikak mang wahipani kuna. Amén. Importante mo wahipani kuna. Tayta Dios man adoray wahipani kuna. Amén. Gloria a Dios. Adoray oraja wahipani kuna sa yapanchik mi yupay chana tayta Dios ta.
Amén. Waki kuna rima kuchkanko. Es falta de respeto, hermanos. Gloria a Dios. Taida Dios ta yapanchi wajpanekuna yupaichana. Gloria a Jesús. Paipa presencianta sentinanchik. Yupaichaspaja wajpanekuna. Paiman kachun gloria. Aleluya. Chanaja wajinchik. Emilio Cancho. Dios pa gelganta ñawinche ikuachiwasonchik. Hukurutaya takeikosonchik. Gloria a Jesucristo. Amén. Amaya religioso. Jinaja o icona mecánicamente ninchi castellano, pero gloria a Dios. Taqueronchik, lectura bíblica, himnos, ya chanchik ni macananta. Amén. Josonchik lugarman Espíritu Santo ma o icona. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. O icona Dios pa siempre con anchik me chuya espíritu man lugar también. Kachakoy kunanchik, kinas pa yupay chana. Makinchik tapas ojarispa, makinchik tapas ojapanyekona. Alabado sea Dios, ojarispa, seminchita kicharina. Gloria a Jesús. Amén. Songokuna, Dios man gracias ta jojonaja. Amén. Yupay chanan punin ojapanyekona. Amén. Un corazón agradecido, adora, alaba a Dios. Si chomana ham atenkiracho, gloria a Dios, Dios pa presencia man haikuita. Amén. Yakikoy ni tay imara hachkan son hoipe. Munducho huchacho imach tay pampachawa ni nay gohi paniyekona. Aleluya. Taki son koruta. Cristo munani nyuhawan purinaikita. Gloria a Jesús. Bajenchik Emilio Cancho ñap pasay kamunankam. Gloria a Jesús. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Sasachakoy pi sapayay turikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Sasachakoy pi sapayay tarikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Cristo munanim purinay kita. Sasachakoy pi sapayay tarikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Sasachakoy pi sapayay tarikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Cristo munanim Suting mangkachong gloria. Sasachakoy pi sapayay tarikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Sasachakoy pi sapayay tarikupipas. Cristo munanim nyuhawan purinay kita. Gloria kachon Dios man. Chaynaja wajenchik Emilio Cancho. Dios pajilganta ñawinchay kunka kunantuta. Hay kamnapay kuncho wajipanillay kuna. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Wajipani kaitaripe taita Dios bendición hatumpi. Chayata taita Dios pa palabranta. Hawaikusun chojipani kuna. Gloria a Dios. Kichay kuiche taita Dios pa palabranta. Isaías capítulo 41 versículo hukmanta urayun wajipani. Gloria a Dios. Isaías 41 y capítulo 41 versículo 1. Gloria a Dios. Taita Dios paso timpi churan chuya espíritu paso timpi
Yo Espíritu por su tiempo y kainatanin de Dios para palabra. Hakuk pa kastan sirivihini. Runakuna. Kunan uyari waichik. Israel kasta. Israel kasta kahkuna. Runakuna. Kunan uyari waichik. Ñuja taita Dios mi kainatanini. Ñuja taita Dios mi unanchahnikim kani. Manarajpas nasipchikaptikim. Runainikim kani. Rurahnikim kani. Manarajpas nasipchikaptikim. Yupaychahnikim kani. Hakpukpa kastan servijini. Runakuna ama manchakuychikchu. Jesús nin. Aquellas jairunakuna ama manchakuychikchu. Gloria a Dios. Kaikamaya taita Dios palabra mauhipani. Kimchikigos pa taitan chikman gracias toxon chica palabra manta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias taitai hangman kachun gloria. Alabanza taitai ka palabra ikimanta. Dios taitayay. Gracias taitayay. Aleluya. Gracias taitai hangman kachun gloria. Alabanza Dios taitayay. Kimasome ka palabra iniki taitayay. Gracias Señor. Aleluya. Hamankachun gloria, aleluya. Gracias taitayay. Gloria a Dios. Wahipani kay kamaño hawan manunch Humberto continuan. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cachun Dios man wahipani yaikunan. Amén. Yupaychas un chaykoro yachas hanche koro. Gloria al Señor. Yachanchik kay koro taka. Katichimuan ki wahipani. Takisunchik millapanchik. Kay wase junta, kay Dios pa wasen junta mahaparinanchik, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ama manchakuchu, chay kuruta kaya chanchik. Amén. Gloria al Señor. Chanaja. Dios taitam hawamusoy tamuna hawasukan kini mancha. Amén. Ham yupaychas kaykita. Gloria a Jesús. Ama manchakuchu, nyukam kangwang kanim. Ama puni yaki kuichu, Dios ninyay kim kani. Ama puni yaki kuichu, Dios ninyay kim kani. Ama mancha kuichu, nyukham khangwang kani. Ama puni yaki kuichu, Dios niyay kim kani. Ama puni yaki kuichu, Dios niyay kim kani. Gracias, gracias Dios niyanchik man. Kuyay wauhiyay, kuchayanchik pampachay kuhman. Salvo masiyay. Gracias, gracias Dios niyanchikman. Aleluya. Pampachay kuhman. Salvo masiyay. Señor yanchiko timos pami. Pusaku asung hanak pacha gloria wasingman. Wiña, wiña ipan. Señor ng chico timos pangmi. Maymang hanap pachaman. Wiña, wiña ipan. Gracias, gracias Dios niyanchikman. Kuyay wauhinyay huchayanchik pampachay kuhman. Salvo masiyay. Gracias, gracias Dios niyanchikman. Kuyay paniyay huchayanchik pampachay kuhman. Salvo masiyay. Señor yanchiko timos pangmi. Pusaku asun. Aleluya. Wiña, wiña ipak.
Señor ganchiku timos panin Pusaku asum anak paca gloria wasima Winya ibab Ama mancaku ijo Nyukakan wangkani Ama puni yakiku ijo Dios niya'y kimkani Ama puni yakiku ijo Dios niya'y kimkani Kay panchayas hayki Chay naniwanchik mi Taita Dios ninchik Señor ninchik Jesucristo Takya chicos hayki pun Panyamakiwan Takya chicos hayki punin Panyamakiwan Gloria kachumpayman Takyakuy hapari Gloria ni Aleluya Tiyay kosong wakipan niyay kona Wakinchik Freddy Wamang Gloria al Señor Dios Amén Takikon kakunan sumak Takikunata Dios taitapa wakipan niyay kona Nyokanchik yapanchik takimusunchik Amén Waki Freddy Gloria al Señor Haykam napaykonchik wakipan ikona Harimakuykonchik Amén Amén, wakipanikon namin magkakamikit amén. Amén, gloria al Señor, mano, aleluya, merecenidos kay pesay kunem, amén, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, perpapanch kaya tamunar amén. No agradezco kunem, amén, primeramente Dios está tanchita, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, chaydar magikon amén, pastoranchita, amén, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, más que kuichi, amén. Kim sapachak, les kay neyukta, amén, aleluya. Kim tachunka, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que hay título. Amén. 32. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Taros para cuscancha. Amén. Takenanchipa. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Tayo ka sa panikon, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, amén. Cruz pe Jesús baño por aganis, amén. Aleluya. Cruz pe Jesús baño puwarha Manawano nanyay pa Wanyos paminiwarha Pakpunim wanyo punyayin Wanyos pagminiwarhan Pakpunim wanyo punyayin Jesus ni ikaw sa ribuan Wanyo'y tapas bensis pa Kunay pa Kau sa inyo kanyawang liwas pa Uwin ay kau sa kunay pa Kau sa inyo kanyawang liwas pa Señor ni mi wichari Dios magkuti punyas pa Nyo varay kolipunyan Tay man naman buwali Nyo varay kolipunyan Tay man naman buwali Jesus niya'y kutimos Paiwanting kumulyasa Ako ni mo wapingin Cielo man niya pawarigusan
kunata sakis pai ni cintai busa sungguhyai pas kusikui manta paris hari pusa mana ini kunata sakis pai ni cintai busa mana ini kunata sakis pai ni cintai busa. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito Señor Jesús, aleluya, amén. Chaina kami mas kay kuch, amén. Gloria a Dios, amén. 91, gloria al Señor, amén. Aleluya, manam kay pastor saya, amén, panikon ako, amén. Gloria al Señor, hermano Humberto, takin kimunebang, aleluya. Tulipas, amén. Gloria al Señor, mancha dineram, aleluya, gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Aleluya, número 91, amén. Y aquí me llaman, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, amén. Y aquí me llaman, mucho me entuyawan, nanay me kichkiriwan, ungkoy tamoy yuriwan. Jesus nilay puni, uywa kulyawat ka, markay nimpipuni, wakay chakuwat ka, makilamanda ka, manamwitisaktu, chiklis hampuriyani, kamis hamkausalyani, sungguh miyakikusa, yawartawak halyatya, Jesus nilay puni, aleluya, kunyawat ka, markay nimpipuni, wakay chakuwat ka, makilang mantaka, manawichisaktu. Jesus ni kamoy niwa, paiponin konsulawan, kikimi kay panjawan, paitami ang pikuwan. Jesus nilay puni, uywa kulyawat ka, markay nimpipuni, wakay chakuwat ka, makilang mantaka, manawichisaktu, kuya kuni mantaka, wanyoy pasaw sa kuipan, mananya imakaka, rakilawan mangasu. Jesus nilay puni, uywa kulyawat ka, markay nimpipuni, wakay chakuwat ka, makilang mantaka, manawichisaktu. Jesus mi kamoy niwa, paipunin konsulan,
Makuyawacha Markay nipipuni Wakay jakuwacha Makilang mantaka Manawichi sakju Kuya kuy mantaka Wanyoy pas kausa kuy pas Mananya limakafas Rakiyawang manyaju Jesus niya'y puni Gloria a Uiwan Dios. uyawat ka Gracias Tay, makikimanta Tay. Wakay Manos Tay, Tay, Takiwang man, Señor. Makilang Tay, Tay. mantaka Gracias Señor. Manawichi sakju Gracias Tay. Bendición y Kiman. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No hagan kay kamaya. Puntang wawin siya. Amén. Humberto. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cachon Dios ninchigma ojepanya ikunima sumagmi kay takikuna sungonchig manchayan. Amén. Chayna yatak Dios taita pahayang manchayan ojepanya ikuna aswang nyuhanchik sun humanta paita yupay chaptinchik. Sumagmi ojepanya ikuna. Sayari sunchik tinas pa yupay chasung. Gloria al Señor. Ojenchik Felipe pasay kamunankama, Felipe López, Corocunawan, takiko sun koruta. Amén. Gloria a Jesús, Chuya Espíritu, amén. Gracias Jesús. Chuya Espíritu, a ti wan uramuy, a ti nikiwan ya, juntay kuyawayku. Chuya Espíritu, a ti wan uramuy, a ti nikiwan ya, juntay kuyawayku. Dios pakamunanta, suyayach kaninya, Dios pakamunanta, suyayach kaninya. Chuyanchas kakakunaha, ukarizham kangaku, hanayman, manam, urayman, chutaytay pakashangman. Taytay pakashangman, manyakutimuknya. Chuya Espíritu, a ti wan uramuy, a ti nikiwan ya, juntay kuyawayku. Chuya Espíritu, a ti wan uramuy, a ti nikiwan ya, juntay kuyawayku. Dios pakamunanta, suyayach kaninya, Dios pakamunanta. Chuyanchas kakahunaha, uharisham kangaku, hanayman, manam, urayman, chutaytay pakashangman, manakutimuknya, taytay pakashangman, manyakutimuknya. Chuya Espíritu, atiwan uramuy, ati nikiwan ya, juntay kuyawayku. Yupay chay. Aleluya. Gloria paimangkachung, gloria alabanza. Dios pakamunanta, suyayach kaninya. Dios pakamunanta, suyayach kaninya. Chuyanchas kakakunaha, ukarisham kangaku mayman. Hanayman, hanang pachamang. Taytay pakashangman, manakutimuknya. Taytay pakashangman, manyakutimuknya. Gracias papayay, aleluya. Paiman kachung gloria. Chena kawajenchi Felipe López, Kuro kunawang taki kachiwasunchi. Aleluya. Pin kausan paniwauhi. Gloria a Dios. Chayna paniwauhi. Sálvame kichi Señor chipa. Sumasotim, amén. Gloria a Dios. Cachata, gracias a Dios. Tanchita que sumak bendición. Pasang amén. Gloria a Dios. Chaynata.
Saldane Ojenchi Paninchikuna, Haumachkanchi, redes sociales de cama. Amén. Dios está ahí minchachun. Gloria a Dios, aleluya. Chainaja Paneo Oji, Takikusunch, amén. Gloria a Dios. Ama manchacuichu, amén. Ama manchacuichu. Nyuhan hangwangkani Ama puni yakikuichu Dios niya'y kimkani Ama puni yakikuichu Dios niya'y kimkani Kaya pamanchakuichu Nyuhan hangwangkani Ama puni yakikuichu Dios niya'y kimkani Amapun niya kikuichu, Diyos niya'y kimkani. Panpanchaya saiki, yanapanya saiki, takyachiko saiki puni, panya makiwa. Takyachiko saiki puni, panya makiwa. Amamanchakuichu, Hangwangkani Amapuni yakikuichu Diyos niya'y kimkani Amapuni yakikuichu Diyos niya'y kimkani Kalipanchaya saiki Yanapanya saiki Takyachiko saiki puni Panya makiwa Takyachikos ay kipuni, banyak makiwa. Kukami Tay tanchi sumakuyaku, kukami tay tanchi sumakuyaku. Yachani, Yachani, Pay kuyawan santa, Yachani, Yachani, pay kuyawan santa. Pay Señor Jesús ya'y sungko ya'y pikausa. Pay Señor Jesús ya'y sungko ya'y pikausa. Yachani, Yachani, Pay kuyawan santa, Yachani, Yachani, pay kuyawan santa. Pay Señor Jesús ya'y sungko ya'y pikausa. Pay Señor Jesús ya'y sungko ya'y pikausa. Tagrurasa salvo kanay pa. Aleluya. Imatatagrurasa salvo kanay pa. Inyi Jesucristo maya, Inyi Jesucristo maya. Sungkoy kiwang inyis pa salvo kanyangki. Sungkoy kiwang inyis pa salvo kanyangki. Inyi Jesucristo maya, Inyi Jesucristo maya. Imatatagrurasa salvo kanay pa. Imatatagrurasa salvo kanay pa. Inyi Jesucristo maya, Inyi Jesucristo maya. Sungkoy kiwang inyis pa salvo kanyangki. Sungkoy kiwang inyis pa salvo kanyangki. Inyi Jesucristo maya, Inyi Jesucristo maya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Pin causa panioji. Gloria a Dios. Dios te ha hecho esa mitad que yo hoy panicune, Juan Caicamaya, Ojencho, Humberto Punta. Amén. Gloria a Dios. Gloria kachun Señor Ninche Jesucristo maoje panyaikuna paipa suting yupay chaska kachun. Amén oje panyaikuna nyogancheja mas kananchik Dios ninchik pa suting yupay chaska hatun chaska kanantam. Amén. Aleluya chayna oje panyaikuna napaikun michoak ninchik Dios pa sierva en Esther Castillo. Gloria al Señor nyoganchik wangna Dios ninchik pa gilganta. Amén. Willaikuananchik pa
Chaneta saludaikuna rimakuykuni, napaykuni wamokin paninchikuna. Gloria a Dios que redes sociales Nantakama, Jaumas Canchic. Amén. Gloria al Señor. Chenaja Sajeku Sajaya, Yoganchiguan, Dios pasiervan, Dios taitapa Jeljawan. Haikam, Napaikunchik, saludan Chojpaniaikun. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios taitanchi samincha sunkichik. Ñañayaikuna, turayaikuna. Amén. Aleluya. Haikam kusisja taita Dios pawasimpi. Kusikunchikmi taita Dios pawasimpi. Kaipin tarikunchik fuerzata ñañaykuna. Amén. Kaipin tarikunchik kusikuita. Kaipin Dios ninchik. Aleluya kachkan. Amén. Kaipin yuhanchikwan pay kachkan. Aleluya. Amén. Napaykunchik tahme. Aleluya. Redes sociales okumanta. Kay plataforma. Llapayan nishan okumanta achkallaña. Aleluya. Uyarikunga diuninchik pajeljanta. Hinas papas apachimuanchik. Saludo kunata ñuhanchikpa. Haykam chaskikunchik chay saludo kunata. Amén. Chaskikunchik chay saludo kunata kusikuywan. Amén. Tayta Dios paykunatapas saminchachun. Aleluya. Amén. Kaypim kachkan moqueguamanta Néstor Maraza. Aleluya. Tayta Dios saminchachun. Aleluya. Zona 94. Moqueguapim kan runasimerimak ñañaykuna. Kusikunchikmi. Amén. Turillay Néstor Maraza, Taita Dios Aminchazunki, Ñaupanman Dios Ninchikuan, amén. Alfonso Guamán, Rey Néstor Cuevas, Sabino Quispe, Taita Dios Aminchachun Paitapas, Ñañayanchik, Maribel Tikyakuri, Taita Dios Aminchazunki, Maribel, y Yapayan Iglesia Anchicta, 28 de julio, Quechua Arimajkunatapas, Taita Dios Saminchachun, Arequipa Laupi, Dominga Chino, amén. Makichay Kichiko Jujarichik, amén. Gracias, Taitayay. Amén. Cusco Piña, Ñañanchik, Sofía Sinsaya, Taita Dios, Saminchazunki, Sofía, amén. Aleluya. Teodora López, amén. Saminchazunki, Dios Ninchik, aleluya. Ayuyquita, Yapaiquita, Mafe Sofía, aleluya. San Juan de Miraflores, Ninmicaipi, Hinaya Predicaichik. Chayacha chico y kuna gasuma hallañam tuco y congregación ta ujarin nin amén. Mafe Sofía, San Juan de Miraflores, Sonia Vargas, aleluya. Imaina ñugan chico Cusca, achka ñañanchikuna turinchikuna kunan amén. Kunan punchau, pasarun chikñan fiestan chikta, iskaichunka pusagniyo juata. Amén. Pusagniyo juata, iskaichunka pusagniyo. Ya tukuy kuchkanchik ña kay watata, yaykuy kamuchkan ña huk musuq wata. Amén. Haykam suyachkankichik musuq watata. Y mataraj Tayta Dios huasunchik kay musuq watapi. Mana yachanchikchu. Si chuñuhanchik paypa makimpi hapipakusun, Tayta Dios haruanga hatun sumaq milagrukunata vidanchikpi. Chaymi ñuhanchik llapayan quechua rimaqkuna, ninanchik Taytay consagrakusaqñan vidayta, Guatamanga alma kunatapas ganasahña, obra ikipiñan purisak Taytay, ninayki ñañallay. Si chukunachayan Tayta Cristunchik chayaramunga, imaynatak chayasun, mana imayo. Amén, maytak alma niwasun mi llapachayanchikta. Imatan hawru arjanki, ham vidayki mañuga chayamurjani, salvarjayki, pitata ham ganarjanki. Amén, chaymi, sinalla ñuganchik, aleluya, willakunanchik. Pimanta, Cristunchik manta. Paisa palang mi hatun kay pachapi. Hinas papas kay Bibliam baling ima jori hulihimanti ima mantapas kay Bibliam baling. Kay mi alingmang apawanchik, kay mi wiñay kausayman chayachiwanchik. Amén. Gloria kachon Dios ninchikman. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Kichay kusunchik Dios ninchik pajeljanta. Gloria a Jesús, aleluya. Si tuvieran una agüita, por favor. Agua, tienen agua, por favor. Gloria a Jesús, amén. Kunanmi, ñañaykuna hawasunchik, yana pajkunamanta. Kay obra, yana pajkunamanta. Aleluya. Ñuganchikta Tayta Dios salvaykuanchik, kay obra, ñaupajman apananchik manta. Yana pananchik manta. Ñuganchikpitam yana panchik. Aleluya. Ari diuninchik churawanchik ñuganchikta kay pachaman almakuna ganananchikpaj. Pero chay obra kuna taruan kikin Dios ninchikmi. Gracias hermano Luis. Amén.
kikin Dios ninchikmi. Aleluya. Gloria kachun Dios ninchikman. Gloria a Jesús. Aleluya. Al kaipim hawasunchik imatak necesitakun paipa obrampi llam kananchikpa. Imatak necesitakun paipa munasang manghina ruananchikpa. Haikam chaita ya chaita munankichik. Gloria a Jesús. Kichaikuchik Hechos capítulo 6. Amén. Kaipi hawaikusun kuyakuywan tukuysun hunchikwan. Aleluya de un inchikpa helihanta. Manam kai helija aicha tulio waño runapacho. Taita Dios pa wiña y causa taita Dios ninchikpa. Amén. De un inchi Jehová pa su timpi. Señor ninche Jesucristo pa su timpi. Chuya espiritum pa su timpi. Amén. Ya palyanchik. Aleluya hampa chaipi. Heljata kichakui. Hinaspa taita Dios tamañakui. Imatatag midaikipag taita Dios monan. Sapapunchaw mi taita Dios payawanchik. Gloria a Dios. Aleluya. Chay punchaw kunapim Kristuman iñikuhkuna aswan mirarjako. Amén. Iman pasarja mirarjako achkallaña Cristo hatikuhkuna. Cristupi iñikuna. Chaymi griego rimaj iñikuna, hebreo rimaj iñikuna manta kijakurjako. Hinaspam nirjako. Sapapunchaw mikuyta aipuspankum ñuqaykumanta kaj viudakunata mana allintachu atiendiwanku nispanku. Chaymi chunka iskayniyuq apostolkuna llapallan iñiqkunata huñuruspanku nirjaku. Diospa palabran yachachita sajeruspa mikuyta sirviniykuqa manam allinchu kanman. Chaynaqa wayqipanillaykuna hamkunamanta ya chuya espiritupa juntasqan allin yachayniyuq hinaspa allin kawsakuyniyuq hanchis runakunata akillaychik. Chaynapi paykunaña mikuyta aypukunankupaq. Ñuqaykuñataqmi Dios mañakuytawan palabran yachachiyta ñawpaqman apasaqku nispanku. Taytay Diosllay, hanman kachun gloria, hanman kachun alabanza taytay. Kuyaykikun taytallay yupaychaykikum. Ira kama riba yasaya, wischuy llapasupay llapamanallinta, taytallay Diosllay salvay, quechuarimajkunata rimapayay sonjunman, imayna kay obrayki kasjanta yachachi, ima voluntadniki kasjanta yachachi. Ale usay vidallayta Espíritu Santo, usay vidallayta chuya Espíritu kunam punchaw taytallay. Aleluya rimapayawayni yachachiwayni. Urikima arriba vaya saya, aleluya. Gracias papá y gracias. Hangman kachun gloria, hangman kachun alabanza. Yupay chay diuninchikta, yupay chay paita. Wasimpi mrikukunchi. Rimapaya itaytay quechuarimajkunata. Achkallañam hinalla kausanku. Paikuna haukalla kausanku. Manimatapas ruaita munankuchu wakinkuna. Pero hamja hayachkankim taytay yanapajkunata. Munankim taytay kay obrayki yanapajkunata. Kunan yarimapaya itaytallay. Churike Jesucristo pasutimpi. Gracias kachun hangman. Gracias kachun hangman. Gloria a Dios. Gloria kachun Dios ninchikman. Haika mameng ninkichik ñañallay turallay. Gloria a Jesús. Te achaykuichik. Aleluya. Amén. Kai yuninchikpa helgan lis hanchikmi willakamuchkan. Amén. Hallari nimpi yuninchikpa llaqtan manta. Ñuqanchikanchik tayta Dios pa llaqtan. Aleluya. Pero ñam watan waranja watakuna pasaruña. Kay obra hallarishan manta. Maipin hallarirja kay obran hallarirja Jerusalén llaqtapi. Huk aposento altupin chuya espíritu wichikamurja. Amén. Chaypin paykuna predicayta hallaykurjaku. Aleluya. Chaypin paykuna yapachallanku kuyanakuqku hinaspa apamuqku imantapas apostolkunaman churayku paykuna kuska puriqku kuska mikuqku obrallapi karjaku. Amén. Ya no kuhkupas inaspa ay pukuhkupas paikuna pura, amén. Pero chaypim
aleluya, kachkarga apostolkuna. Gloria al Señor, aleluya, Cristunchik pa hayasjan apostolkuna. Imapajme hayarja apostolkunata Cristunchik, kay palabra predicanampa. Amén. Paikunata nirga hamkunaga aman preocupa con kichikchu. Mikuna ikichikmanta, zapato ikichikmanta, pacha ikichikmanta, manan hamkunaga chaymantaga preocupación kan manchu. Hamkunaga hinallarichik, chay llaqtaris haykichikpim punkuta kichasaq. Hinaspam chay llaqtapi mikuchisunkichik, chay llaqtapi pachachisunkichik, hamkunaga kay palabrallaita mapanaykichik nispa nirja. Amén. Entonces paikuna junjarushachu imach pasarja, kidaykushaku llaqtawan. Ya no kuspanku, amén. Aleluya, mikuchispanku, chaypi huñunaspanku, pero mana ancha carhacho predicación, mana ancha carhacho aire libre, mana ancha carhacho taita Dios pa obran ruay, pero mana allinta ruas hankurayko carja problema, mana taitan chikpa allinta ruaptin chiga, kan mi sasachakuy, wasin chikpi, obrapi, maipipas, aleluya, Satanás hamun, allinta ruaptin chikmi respaldo ñuhan chikpa. Allinta ruaptinchik mi hamun, aleluya, Santo Espíritu, hamun taita Dios pa presencia, hinas patun punkuta kichawanchik, obran allinta ruananchikpa. Pero si chumana allinta ruasuncho, al taita Dios, Espíritu Santo contristakun, hinas pariku, pasapun, manaña cancho respaldo, chay mi ñuhanchik, Santo Espíritu vidanchik pikaptinja, aleluya, ñuhanchik, agradezcunanchik, cuidananchik vidanchikta, chuya vidapi causananchik. Taita Dios pa wawan mi canchik ñañaykunam. Taita Dios mi salvaikuaspanchik, obran raiku salvaikuanchik, almakuna raiku salvaikuanchik. Gloria a Jesús. Chaypi paikuna kay problema perikurukunku. Imam karja problema, murmuración. Tutuchu kay hawai hawai yuhaman juanchu paikunalla mikurukum yuhaman ashachallata hawai kaikuna hellakuna mana orakunchu mana predicanchu imakunara karja chaypi amén. Pero chay maik manchari kushaku hinaspa kikinku purari mana kushaku disipulukuna hinaspa nisqa imana suntajkuna ñuqanchik. Aleluya huñusun ya llaqtata pay ukumanta lluqsichun amén. Diáconokuna colaboradorkuna yanapaqkuna. Imapagme directivo kuna, imapagme presidente, imapagme diácono, imapagme kay obra yanapanampa. Kay obrapi yanapanampa. Imainataq yanapanja, aleluya, si chukanga campaña yanapanan sillakunata apaspa, estado kunata apaspa, amén, seguridad pe yanapanan dirección del culto, yanapanan ofrenda kunapi achkañaña yamkanaga kachkan, amén. Pero chaykuna ruayja manan cualquiera pacho, chaykuna ruayja taita Dios pa akillashampi. Entonces apóstol kunanerja ya chankichikmi pikuna allin kasjanta, ya chayniyo, allin causainiyo, allin testimonio, chaykunatam necesitaniko, chuya espiritual juntasjata, amasajara hatarikunampa. Si chuñujanchik kasunchik, chuya espiritual juntasja, Satanás man hatarikun mancho. Pero si chuñujanchik mana mas kasunchu chuya espirituta, si chuñujanchik tia kuyasun chayna, amén, mana montawanchu, mana chiki, mana, utajukajbes hamurja Santo Espíritu, pero chiri arachinki, imawan chiri vidaikiwan mana mañakuspa, rebeldía piaykuspaiki, piñakuspaiki, aleluya. Entonces mana ñakapunchu, testimonio, gloria a Jesús. Pero chay iglesia, Hallarij iglesiapi, kachkarja achka, gloria a Dios, Santo Espiritual juntasja, hinas papas, yanapaj munaj. Wakinkuna munanchu yanapaita, pero chay ukupi kachkarja yanapaj munaj. Haykam kaypi kachkankichi hamkuna kay obra yanapay munaj. Haykam kachkankichik chay ukupi kay obra yanapay munaj. Quizás wakinkuna nima, ima tataq ruwasqa, mana hayawanchu. Gloria a Dios. Y manas haya manajaya sunkichu. Aleluya kapachik aichayki perikusunki. Piliachtarikusunki. Mana tumankichu Santa Senata. Amén. Mana huñuna kunkichu grupo ikipi. Kay obraja sumaj organización me. Amén. Kanme oficial kuna, kanme supervisor kuna, kantajme presidente, kantajme especial al pastor, templo pipas, chay templo pipas, iglesia pipas kanjuk sociedades, damas, jóvenes, caballeros,
diáconos, colaboradores, achka kachkan, pero pikunataq paikuna kay palabra nisqanina. Imatan paikuna nerqa, aleluya, aleluya. Ninmi paikuna, chaymi chunkis kay niuq apostolkuna, llapallañ iñiqkunata, huñuruspanku nerqaku. Imatam nerqa? Diospa palabra yachachita, sageruspam, mikuyta sirvis haykuqa manam allinchu nispa nerqa. Imatam sagerujurqaku? Diospa palabra. Principalmente pastor kunapa, sirvo kunapa, sirva kunapa trabajunga Diospa palabra entregayme. Diospa palabra entregayme taita Diospa nisqanmanhina. Taita Diospa nisqanmanhina entregayqa ñañaykuna manan facillachu. Imatataq ruana horas sobre horas mañakuna taita Diosta. Taytay imatam llaqtaykiman rimasa. Iman pasachkan llaqtaykipi. Amén. Inaspa chay estudiana Bibliata, inaspa mañakuna, chaymanta predicana, chaymanta pas, aleluya, líder kunawan, colaborador kunawan, yanapaj kunawan, parlana, yachachina, rimapayana, achkam kachkan. Imapaj chayta ruana, allinta paykunapas ruanampa. Taita Diospa munasqanmanhina, paykunapas ruanampa. Chaymi kikinku pura ñuqanchik yachanchikmi kay ukupi pikuna taita Diosta kuyaqkunata, pikunam allinta ruan, sirvinko, gloria al nombre del Señor, aleluya. Wakinkuna hamun kayman hawaman pasakunku chayqa mam allinchu. Kayman hamuspaqa kultutam uyarikuna, taita Diostam alabana. Imapaqta hamunki diuninchikpa wasinman, taita Dios yupaychaq, gloria a Dios nispayki mana. Upa kay nallaqa manan, gloria a Dios, taytay, kaypim kachkanki, gloria kachunhanman, aleluya, alabana tayta Diosta, ama Satanás, umaykiman, ima mana allinkunata churanampa, pensamientoyki ama llutanman rinampa, sino tayta Dios pasimimpi, pensamientoyki kanampa, ñañaykuna. Gloria a Dios, aleluya. Payman kachun gloria, payman kachun alabanza. Paykuna nerqa Dios pa palabran, yachachita, sagerus manam allinchu kay mikuchispayku, manam allinchu nispa nirqaku. Chaynaqa, aleluya, hamkuna ukumantaya, principalmente nerqa chuya espirituan juntasqa, allin yachayniyuq, hinaspa allin kawsayniyuq, hanchis runakunata akillaychik. Haykam necesitakurqa, hanchis runa. Hanchis runa necesitakurqa, gloria al Señor. Y las papas, aleluya, hanchis chuya espiritual juntasja, aleluya, hinaspa yachayniyuq kuna, chaymi necesitaku ñuqanchik pipas. Amén, yanapanampaj, grupopi ñawpaqninpi kanampaj, gloria a Dios, capitán kuna, yachayniyuq kana, directivo kuna, yachayniyuq kana, capitana kuna, directiva kuna, yachayniyuq, kuyakuyniyuq, taita Dios pa espirituan juntasja, gloria a Dios, aleluya. Amén. Chay paykuna, gloria al Señor. Chaytaja, aleluya, ruana, iglesia wiñaptin. Wakinkunan kachka anexo chape. Uchukchaya, iskaychunka, amén, kimsachunka, mana, chaypiqa kanmanchu directivo. Directivo kanan al menos 70 ña kaptin. Hanchis chunka kaptin. Hanchis chunka manta ñawpaqman. Pachak, iskay pachak, kimsa pachak. Imasukan waranja, men. Waranja, miembro kuna, men. Si imaynam wiñan taita Dios pallaqtan, allin yanapakuqkuna kasqanrayku. Amén. Yanapaqkuna kuyapayakuq, yanapaqkuna chuya espirituan, yanapaqkuna castellano peninco, celo de la obra, pero que chuapik imanichu a mí, ya obra taya cuidan, amén, y hay kuruman Satanás, amén, risahuasinman, taita Dios mañaco, ahí hay temor de Dios, Joaquín kunan puño jamunco, puño y conco, sinvergüenzamente, perdón la palabra, imagínate taita Dios, hayllampi puño chuan, mam allinchu chay,
manam allinchu chay. A veces ni pin puñunku, líder kuna puñunku. Chay líder kan manchu, mana. Hawachka kuning ninga ima kaichu capitán ni kan puñuch cantar. Kaichu capitán ay puñuch cantar. Mana tak alabancho. Gloria a Dios. Kaiman hamunchik taita Dios yupaicha. Taita Dios yupaichak mi chayamunchik. Gloria al Señor, amén. Paikuna pañau paglimpi un canan, aleluya, pastor, el líder, amén. La pastora, la sierva, el pastor, ñau paglimpi. Manan zapallanco por inmancucho directiva kuna. Siempre kai Cusca, pastor ninguan Cusca por inan. Amén. Aleluya. Ima tapas tapuspa, allincho, manacho, Cusca pone por inan. Amén. Chaime, aleluya, yana pagkunaga apanan ñaupagman, taita yuninchikpa obranta. Amén. Hinas papas paikunam hawanan hinaspa ninan icha unguchkanku, icha imapas pasachkan, achaykuna watukanan. Amén. Pastorga manaña kanmancho a veces en tiempo, wakmanrinampaj, kaimanrinampaj, gloria a Dios, aleluya. Entonces pim chaytaruanja, colaborador kuna, yana pajkuna. Gloria al ima sumagmi chay. Hay cambiana paita munankichik ñañaykuna. Sumagmi yana payja ñañaykuna. Allayinmi chaymi paykuna yacharja pim allinta llamkanja, pim allinta yanapanja chuya espirituan juntasjakuna. Mana hukllachu nirja, hanchista necesitanchik. Warmitawan, haritawan. Aleluya. Taita Diosja hayan yapallanta. Amén. Yapallantan hayawanchik. Warmita haritam hayawanchik obrampa. Manan harillatachu. Wakin kunanin. Ima pahme warmi kuna predikachkan harillam. Mana. Taita Dios munaptinmi, Taita Dios uharin warmi tapas. Chaymi jun chuya espiritunta. Paymi jun, aleluya, hatun kuyakuyta, juntagmi yachayta. Warmiman obran ruanampaj. Taita Dios pa obran ruanampaj. Gloria kachun taita Dios man. Payman kachun gloria. Aleluya. Imaina paykuna rima payarja sumaqllatanya. Chaynaja wayji panillaykuna hamkuna mantaya chuya espiritu pa juntasjan allin yachayniyuq. Allin yachayniyuq. Imatataq yachanan yuninchikpa palabranta. Hinas papas yachanan respetuan rimayta. Hinas papas yachanan aleluya, respetuan rimayta, kuyapayayta, allin causaita. Amén. Taita Dios pa munashanman hina, cristiano hina, cristiana hina. Ñuqanchikpa kausayninchikqa sutiriqsilla ñañaykuna. Mana mundo inachu. Kausayninchikqa sutiriqsilla. Chaymi ñuqanchik ninchik, Taita Dios aminchasunki ñañallay, Taita Dios aminchasunki turillay. Wayji panillay, allinllachu, sumaqllata napaykukunchik, rimaykukunchik. Amén. Aleluya. Munduqa manan chaynachu. Munduqa piña piña hawaykusunki. Munduqa manam Dios te bendiga niti achankuchu. Paykunaqa ninku imaynam. Imayninku. Hola. ¿Y? Wakinkunaqa ni buenos días ninkuchu. Wakinkuna pampa hawa. Pasangaku. Pero ñuqanchikqa manam pampa hawachukanchik. Ñuqanchikqa Taita Dios aminchasunki turillay ñañallay. Taita Dios aminchasunki kuyakuywan, kusikuywan, rimaykukunchik pitapas. Aleluya. Chaynachu manachu. Chayna. Entonces necesitanchik chaynata allin yachayniyuqta chuya espirituan juntasjanta. Aleluya. Kay paykunapas. Aleluya. Gloria a Jesús. Yanapanampa. Ima necesidad pianapanampa. Manan colaboradorja tía kun manchu, saya kuy manchu, mana. Colaboradorja siempre ni ima tajruana kachkan. Amén. Imainan caballero kuna jardinta sumaqllataña ruachkanku. Amén. Aleluya. Wakin caballero kunapas hawachkan bañut imaina kasjanta icha malograrukun. Yachajkuna. Amén. Arreglachkanku bañutapas icha hangra kachkan templo pintaykusaq templuta imataq faltachkan kichakach manachukan aleluya bañupaq faltachkan imapas apamun yanapachkan Taita Diospa wasimpi
warmikunapas, amén, aleluya, paykuna imaninmi, paykunapas pichaykamusaq wasinta, paykunapas kapas yanukunapas kachkan, imataq necesitachkan, quizás yanuna kachkan levitakunapaqpas, riykuyman huk punchawllapas, yanuchaykuyman paykunapaq kan carga vidanchikpi, paykuna tukuy tiempo paykuna obrapi ruwachk, paykuna ña aleluya purichkanku Tayta Dios obranpiña, amén, chayta yanapanchik, gloria al Señor, aleluya, amén, chaymi gloria apóstol Pablo carga pastor general, amén, pay carga colaborador niyo, chaymi colaborador nin carga huk Tito su tío, que chaykuchik Tito capítulo 1, amén, gloria a Jesús, aleluya, amén, Tito, amén, amén, gloria a Jesús, kaipim Tito kachkan, aleluya, apóstol Pablo, Giljarja Tituman, aleluya, y matatajnerja, aleluya, apóstol Pablo, pim carja Tito, yanapagnin, pitam yanaparja, apóstol Pablota, gloria a Dios, apóstol Pablo, ari hallarirja zapachayan, pero chaymantan carga achka colaborador ninkuna, chaypipas kachkarga, al warmikunapas Priscila, Pérfida, achka sutiyukkuna, amén, warmipas jaripas, kaypin kachkan apóstol Pablo hinaspa nin, ñuqa Pablo Dios pa servignin, hinaspa Jesucristo pa apóstol ninkani, paymi kamachiwarga Dios pa akillas hankuna, iñinaypa hinaspa kay allin noticiaman hina Dios pa chigap kajkunaman reksichinaypa, chaynapi wiñay kausayta confianzawanña sayanankupaj, chaytaga manaraj kay pacha unanchasqa kachkaptinraqmi mana llullakuq Dios prometikurqa, hinaspam ima tiempopi allin noticia willakuykunatam palabran willakuspa kananpaq, palabran willakusqa kananpaq, chayta willanaypaqmi salvaqnaykichik Dios ñuqata kamachiwarqa, chay pay rimachkan, aleluya, kiki ñuqam kani Tayta Dios apóstol, paymi aklawarqa kay palabra willakunaypaq, chaymanta rimapayan Tituta, colaborador ninta, imatam nin Tito, hamja iñiypi churiymi kanki, amén, hijo espiritual, capaz Tito jungarurja apóstol Pablo pastor ninkasjanta, capaz quizás Tito munas marita munarja, pero kaypin pay yanapaqninta rimapayachkan, Tito hamja iñiypi churiymi kanki, Dios taytanchikwan salvaqninchik Jesucristo ya, aleluya, kuyakuynitawan hawkayayninta hanman chaqchurimusunki, gloria a Jesús, hinaspanin chaymi hamta Creta islapi hamtaqa saqimurqayki, mana ruway tukusqa kaqkunata tukunaykipaq, hinaspa sapa llaqtapi kaq iglesiapi ancianukunata churanaykipaq, gloria a Dios. Entonces kaypi apóstol Pablo nichkan al Tituta, amén, hanmi churanayki, hanmi yachachinayki ancianukunata llaqtakunapi, amén, pitaq ancianukuna kay palabra yachaqkuna, kay palabra kasukuqkuna, kay palabrapi iñiqkuna, amén, firme kawsaqkuna, ancianukuna chuya espirituan juntasqakuna. Entonces Tito carga discípulo yanapaqnin apóstol Pablopa pay carga chuya espiritupa juntasqan, guerrero runa Tayta Dios kuyaq siervo de Dios ña carga, chaymi paytapas niykurqa kamachirqa hampas ujarinayki, pitan ujarinayki yanapaqkunata, chay Creta llaqtapi hamtaqa dejarqayki, chay Cretamanta achka llaqtakuna kachkan, chaymanmi ujarinayki ancianukunata, ancianuqa manam viejuchakunanmantachu, sino yachayniyuq
quizás joven can mancarga, o taja, amén, o taja mayor, pero ya chaynio. Chaymi taita Dios pa voluntad ni. Ñujanchik ujarikunanchik. Aleluya, mañakunanchik yanapajkunapa. Yachtakunan faltachkan. Yachachik. Cristo manta yachachik. Runakunan chinkachkan. Manapipas yachachinchu Cristo manta. Imatam ruachkanku runakuna. Tumakuchkanku tragunta. Fiesta patronalpi. Peliupi. Quijanacuypi. Chigninacuypi. Millay causaypi. Jolje mascaypi. Jolje mascaypi. Jolje mascaypi. Jolje. Manan vidaja joljechu. Joljega jamón mi zapayan. Joljega taita Dios mi saminchawanchik. Principalmente almanchikta salvananchik. Principalmente taita Diosta kasukunanchik. Yanapananchik. Ninanchik ñujanchik kikinchik taytay obraykitam yanapayta munanin. Hayka munankichik tayta Dios pa obran yanapayta. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Chaypahmi tayta Dios salvawanchik ñañaykuna. Haykataq miembro kuna kaypi. Aleluya, mana chaynalla quedaruachchu miembro kuna. Haykataq doctrinapi kaypi. Doctrinapi kachkanku, amén. Bautizakunankupaq. Damakuna, caballerukuna, gloria a Dios, aleluya. Entonces, manam, tia kuna llanchikpachu, taita Dios pa voluntaden, kay obrata yanapananchik. Y maina más ta yanapanchik oración wan. Alma kuna salva kunampa, ama jepaman kotenampa. Achkatam Satanás engañan. Hinaspa kotikunko jepaman. Manañan kanchu kuyaku y ñawpajman rinampa. Kotikunko, hinaspa hallaykunko jollegi maskaita, hallaykunko aychampi purita, munas hanman hina, pero chaykunaga manam chayangachu anakpachaman. Gloria a Dios, ñujanchik batallachkanchik, hamurja tentación, hamun tentación, kay obra sajinanchikpa, pero manam sajichuanchu kay diuninchikpa obrantaja, y mayne sajichuan, kay pitaita yu salvaikuanchik, kay pitaita yu yanapaikuanchik, ñawpajman mirinanchik ñañaykuna turaykuna. Ñawpajman mirinanchik. Chaymi, aleluya, apóstol Pablo nerga, Tito, colaborador ninta, yanapajninta. Mananjamja chaypi kachkanki, yachanki imaruanaykita, chayman ñuqamtaqa sajimurjayki. Aleluya, manaruay tukusqa kaqkunata tukunaykipaj. Llapallan iglesiapi ham yachachinaykipaj, hinaspa ujarinaykipaj, obrerukunata, yanapajkunata, llaqtan, chay kritamanta. Mayris hanchikpim, huk principal llaqta kan, pero chaymanta achkan huk llaqta. Yachankichikchu chayna kasqanta. Entonces chay llaqtakunamanmi, munan tayta Dios kay palabra chayananta. Pitaq rinja? Pimrinja? Niyari, ñuqamrisan nispa. Pimrinja? Gloria a Dios. Ñuqamrisaq niyan. Amén. Chay yachachiwachkanchik. Aleluya. Apóstol Pablo imarayku ñuqanchik kaypipas kachkanchik, yanapachkanchik, hinaspapas maskananchik masta yanapaqta. Si chuham yanapachkankiña, maskanayki masta yanapaqta. Kapitanchu kanki, kapitana maskay. Imata maskanayki, pitaq allin kachkan, pitaq chuya espirituan juntarachikun, pitaq fiel, pitaq kusisjaña, pitaq victoriapi kachkan. Aleluya. Entonces chay su terixilla, taita Dios ujarirun, su terixilla, taita Dios, chuya espirituan juntaykun, su terixilla. Entonces paitapas, hayamusun, yanapanampa, ñuqanchiqa manam kaypi kachkanchikchu, tropiezo kananchikpa. Tropiezo, pikunam tropiezo, mana ya consagrakunkuchu. Manam chayna kachuanchu, valiente kananchik, consagrakunanchik, wanakunanchik, ñawpajman rinanchik, ñañaykuna, chaypajmi quichuata yachanchik, runa masinchikunaman yachachinanchikpa. Amén. Chaymi Efesios libro pipas, aleluya, capítulo 4, verso 11. Kainatanin, hayka malabankichik.
Ñachu, kichasunchik Bibliata. Yachananchikmi, imaynam kanja yanapajkuna. Amén. Gloria a Jesús. Ninmi, Efesios 4, verso 11. Nin. Aleluya. Pai punitahme, pimanta brimachkan Kristunchik manta. Pim uharin ñañaykuna, pim yanapajkunata uharin Kristunchik. Pai mi uharin. Pai punitahme atitapas Jorja. Pim atita Juanchik ñañaykuna, Señor ninche Jesucristo. Wakinman hoykun atita hinaspa uharikun apóstol kanampa. Manachumunaykam apóstol kaita. Apóstol chuya espíritu juntasja, apóstol kanampa. Wakin tañatak churaykun profeta kanampa. Profeta kunaga ariman taita Dios manta. Profeta kanampa. Hinas papas evangelista kanampa. Pikunam evangelista kuna. Kali kunaman yakta kunaman. Jun palabrata alma kuna salva kunampa. Pai uharim evangelista kuna tapas. Michich kanampa hinaspa yachachikuh kanampa. Michich es pastor yachachikuh maestro. Amén. Imata hamkanki. Maestro yachachikuh yachanaykin kay qillqata. Yachachinaykipa. Yanapanaykipa. Ima yachasqanchikmi kanja yanapananchikpa. Aleluya. Gloria a Jesús. Paikunatan churarja. Alguien yachachinampa. Amén. Obrampi. Aleluya. Yamkanankupa. Imapajmi chay preparación ñañaykuna. Obrampi yamkananchikpa. Chaynapi Cristupa cuerpon wiñachisqa kanampa. Uyarichkankichu. Cristunchikpa cuerpon wiñachisqa. Amén. Ñuqa kachkani kaypi. Hamkuna chaypi kachkankichik. Pero si chuham huk almawan hamuaj, tay Diospa obran más wiñachisqa kanman. Hamuaj huk hermanowan, hermanawan, kayqa junta kanman. Pero sapallayki hamunki tukuy wata. Sapallayki mana predikankichu, mana pitapas, ninkichu imatapas. Pero Tayta Diospa voluntad ninga, Tayta Diospa cuerpo más ta wiñanan. Yuganchikmi kanchik Cristunchikpa cuerpo. Pay munachkan vidanchikta usayta munachkan ñuqanchikpas kay obrapi yanapananchikpa. Almakunata ganananchikpa. Gloria a Dios, aleluya. Haykam alabankichik. Amén. Chaymi kay palabrata uyarispanchik ñuqanchik ninanchik arita itay yanapasaqmi. Ganasaqmi almata. Imaynata ganana almata ñañallaykuna turallaykuna. Principalmente mañakuspa. Pero imaynataq Tayta Dios uyariwanchik. Chuya vidapi kawsaptinchik. Mana iskayuya kaptinchik. Aleluya. Chuya vidapi. Ñuqanchikmi kanchik Tayta Dios, ñuqanchik tunanchiwarqanchik a su imagen, a su semejanza. Pero wakinkunaqa manañam kachkanchu a su imagen, a su semejanza. Imanasqa, pikunataq a su imagen, a su semejanza. Pikunataq paykaqlla. Chuyapi puriqkuna. Kuyapayakuqkuna. Amén. Pero si chumanachu chayna kasun, suwakunaga manam kanmanchu Tayta Dios man rikchaku. Man, llulakuna peor. Llullakunaga piman merikchakun Satanás. Porque Satanás minin, aleluya, paisi, llulla. Llulla. Padre de mentira, o sea, pay yachachin llullakunanta llapayan runata. Llulla. Entonces, si chu llulla kusu, manañam kanchikchu, Dios ninchikpa cuerpon, Cristo ninchikpa cuerpon. Entonces, Cristo ninchikpa cuerponga, sajina llullata, huchata y matapa sajina, hatun victoriapi causananchikpa. Tayta Dios pa makimpi causananchikpa. Gloria kachun taytan chikman. Gloria kachun Dios ninchikman. Chaykunata yachaspa umanchikman churananchik, sunjunchikman churananchik, hinaspa batallananchik. Batallananchik ñañaykuna. Imapaq batallananchik aychanchikta sujetananchikpa. Tayta Diosman rikchakuhina kawsananchikpa. Chuya vidapi kawsananchikpa. Atichwanchu. Atisunchu.
Atisun yari, Señor ninche Jesucristo pa su tiempo, atisun, fuerzatam hapisun. Taita Dios hinaya haya, yuganchikta, yana paikuanchik wasingman chayamunanchikpa. Yana paikuanchik. Hinas papas makinchikta ujarikuchikra, manam achka atinchu makin ujarikui. Hatun victoria taitai kuyayki, yupay chayki taitai. Gracias hatun Dios. Aleluya, yana, amén, kuyapayanchik taita Dios ta. Chayga hatun victoria. Gloria a Jesús. Paiman kachun gloria. Paiman kachun alabanza. Chaymi taita Dios maskachkan yana pajkunata. Chay yana pajkunaga manam yangallachu yamkanja. Yana pajkunaga kachkansi ñuganchikpaj hatun galardón. Premio. Ñuganchiga tarpujinam kachkanchik chakrampi. Pin pagawasun, taita Dios mi pagawasun. Chaymi kachkan yam kayniki, mikuyniki, pachayki, wasichayki, hanman falta sunkichu imapaj. Imapajmi hamunanki apukayta. Imapajmi ñuganchik tarisun apuyayta. Wakinkuna apun kayta munani, apun. Imapaj, Satanaspaj. Anticristo hamuspa apanga imaykitapas wasiykitapas. Chay hulli guardas haykipas anticristopajmi. Chay mana guardanaykichu hullijita. Hullijitaga imapajmi valin, wawaykita allinta mikuchinaykipaj. Gloria a Dios. Allinta mikuchinaykipaj. Hampas alimentakunaykipaj. Haykata allinta alimentakunkichik. Aleluya. Amén. Paiman kachun gloria. Amaya kankichu miserable. Imataq yanukusun. A ver, imataq kachkan. Kaypi kachkan saracha. Chaytayari mutirusun. Chayllachu kanka. Chayllawanchik imataq ma. Imaynataq mutillawan kanki. Supataruanayki. Pescaduyuqta. Utaq wallpawan. Utaq carneruwan. Llamawanpas. Alpacawanpas. Aleluya. Fuerzayus kanaykipaj. Gloria a Jesús. Aleluya. Chaynamiki mikunayki. Amén. Imaynataq hay. Kallat. Iman desayunan wawa. Chay tanta kachkan, kukuwa kachkan. Imayna mana churankichu kinuata wapaj. Timpuchinkichu kinuata. Avena quaker. Lichinta. Manam kanchu hulli. Mana chukan. Yang hauninki manam kanchu nispa kachkaptin. Imanas ganinki manam kanchu nispa. Kachkantaj. Taita Dios Jesús haiki. Taita Dios amincha sus haiki. Taita Dios allintam uywawanchik ñañaykuna turaykuna. Gloria a Dios, aleluya. Ima sumanmi diuninchikpa. Qillqan imayna yachachiwanchik ñañaykuna. Amén. Kikinmi uharin makinman churakuptinchik. Allinta yanapanki uharisunki maestro kanaykipaq. Allinta yanapanki apóstol kanaykipaq. Allinta yanapanki, amén, profeta kanaykipaq. Gloria a Dios. Allinta yanapanki hinaspayki masta maskanki taita Diosta unquqkunatapas sanuyachinki. Allin yachayniyuq kanki. Fuego amunqa vidaykiman. Kusikuy chayamunqa vidaykiman. Gloria a Dios, aleluya. Yanapayqa allinmi ñañaykuna turaykuna. Yanapayqa allinmi. Pero yaki mana ima ruay munas hayki. Mamunanichu mana. Ima manaja. Ima inata. Chayankichu anaqpachaman. Chaynakuna rebeldekuna chayanhachu. Mana. Si chuana kunga, hinaspa yanapayta hallaringa, chaymi chayanja, gloria a Dios. Taita Dios hakuya wanchikbi. Hayawachkanchik hinalla ñañaykuna. Kay obra necesitan warmita jarita, pero alli jarita, alli warmita. Imayna, chuy espiritual juntas jata, yachayniyuqta, obra yanapaymunaqta, kuya kuyniyuqta. Chaynam hamkanayki. Imaynataq tarisaq ninki, mañakuspaykiya. Taita Dios mahapipakuspaykiya. Ham. Aleluya. Chaskinki matita. Si chujamas kanki, chaskinki matita. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ima sumagmi kay. Hallarinanchik mana imatapas yachaspa. Amén.
Yachanchik, imaynataq mañakusaq, imaynataq kaylita pas yachanichu, imaynataq hallarinki chayna. Pero kikin tayta yachachisunki. Kikin tayta Dios umaykiman churanga. Kikin tayta Dios, aleluya, nisunki mas kaway. Junta chico y chu espiritual, wanaku huchaykimanta, ama maula kaichu, amaña maula kaichu, vencerosunki sahara, hapipaku y ñuhapi niwanchik, sapapuncha o taita Dios, hamua y ñuhaman, hamua y nispa niwanchik taita Dios. Aleluya, yanapaita munawachkanchik. Taita Dios hamana un sayapakunchu, paillata yanapasa, wakliata ni mana. Yapa chayanchikta, chayminir hapay, pipas ñuhaman hamunga. Pipas ñuqapa pipakuyta munanga, mana ñuqa wischunichu. Aswan ñuqa yanapasa. Ñuqa paywan purisaq, paywan mikusaq. Sasachakuypipas hanwanmi kasaq ninmi tayta Dios ninchik. Haykami ninkichik. Alabay Dios ninchikta. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Chaymi ñañaykuna imapaqmi tayta Dios ninchik uharinqa. Profeta kunata, maestro kunata, imapaqmi obran wiñanampaq. Almakuna masta wiñanampaq. Kay yuninchikpa cuerpo más edificio más hatun kanampa. Ñuqanchik si kanchik tayta Dios pa templo. Kanchik ñuqanchik huk ladrillo hina. Pirhachkanchik wichayman. Ñuqanchik bajo challaraqmi kachkanchik. Ñuqanchikqa kachwan edificio hatun edificio kachwan. Pero iman faltachkan hukurumi. Ham apamunayki huk ladrilluta, huk almata, wiñanampaq, Diosninchikpa cuerpon, Cristonchikpa cuerpon, wiñanampaq. Gloria al Señor, aleluya. Chayminin manam tayta Dios munanchu. Amén, chiri causananchikta. Ñuqanchikqa tayta Dios mapipakuspanchik, verso 13 de 13, capítulo 4. Chaynapim iñishanchikpas, chaynataq Dios pachurin, resishanchikpas, yapallanchik wiñasqa hukllaña kasunchik. Hukllam kanchik ñañaykuna. Chaynapim yuyayniyuq runa hinaña kaspa, mana imapipas pisisqa Cristo hinaña kasunchik. Ima sumaqmi, amén. Pisipawasunchu imapas. Verso 14. Manam kasunqa warmakuna hinañachu, o sea, wawakuna hina, manam. Warmakunaqa hukta, kiriruspankum wayrawan apachikuchka hina. Runakunapa yachachisqanwan apachikunku. Paykunataqa saqri. Runakunan sumaqllataña rimaspan pantachin. Amén. Ama wakunaqa mayman rin rimapayaykun iñin. Manam chayna munanchu. Ñuqanchik chay mana yachayniyuq wawakuna hina kananchikta. Wayra apan kaylawman imaymanpas hinaspan engañachikunku chay runakuna saqrapa makinpi puriqkuna. Amén. Astutamente engañaron. Amañarichu haykach hamkunata engañasurqankichik. Ñuqa yuachkani kay obraman chayamuchkapti ñuqa munarqani Santo Espíritu vidayman chayamunanta. Maskachkarqani saqra yachanmi, amén, ñuqanchik maskachkanchik Santo Espírituta. Mana munchu Santo Espíritu, manaraq, porque manaraq ya allinraqchu kay vidanchikqa chuyay unkana Santo Espíritu hamunanpa. Amén. Saqra hawachkan jamás kasqaykita. Saqra hawachkarqa. Ñuqa sapa punchaw. Señor Jesús, bautizaway. Huk punchaw kachkarqani templo 28 de julio. Hinaptin hamurun huk matrimonio. Hinaspa kaynata niun. Ham munanki chuya espirituta chaskita au nispaniwan. Ñuqa karqani nuevita chayraq manaraq ancha yachayni karqachu. Yaqa karqa iskay watachu hina chaypi kachkarqani. Ari chaskita munani. Niwan hakuchik iglesiayman. Chaypim ratu challa chaskirunki. Kaypiqa manam atiwaqchu chaskita. Gloria a Dios. Amén. Hamun saqra. Imawan pantachiwananpaq.
Pero chaypi ñuganini, imaynata ñugari, maypita iglesia San Borja pini. Chaypi risun, hinaspam chaskinki, chuya espirituta, niwan. Ñuga munachkarjani chuya espiritu kuy sunjuyan, chuya espirituta tukuy sunjuywan, tukuy almaywan. Ñuga pasayman karja, ya risa yari. Bautizarwan achiki nispa, pasayman karja. Pero nini, mana, Santo Espíritu kachkarjaña chiquis, como paracleto. Ñugan chikuyaptin chiga, kay sana doctrina ocupiga siempre en guardawasun, Dios ninchi. Amén, Sacramanta. Chaypi, son hoypi nini mana ari mancho. Insistiwan, hakuchik. Hinaspa huk diakonisacho jawaramusja, chayna rima payawasjan, pasamos. Y matamunanque en español. ¿Qué cosa quieren español? Matrimonio. Porque pai kunaga ñaya chan ñaya. Kaipi miembro kunaga lleno del Espíritu Santo ya chanmi pi sahrapa apamusjan chayamushanta. Engaña jamushanta. Hamun mi kaima engaña kuna ñañaykun. Chaymi hamkuna necesitan kichik chuya espirituta ama engaña chikunay kichikpa. Necesitan kichik taita Dios son allin causaita ama engaño hamunampa. Entonces chaypi parashkapti ñuqata mana yaptasnuanchu payta rimpayayta hallaykun. Imatata hamkuna munankichik. Maki hakuchik hamuinis. Aysariwan. Ukuman aparwas panin. Chaykunaga mam allinchu. Esos no son miembros de la iglesia. Esos son astutos. Chaykunaga yanjam saharapa. Antes mandariran kichu. Ñuqa hawamunchkarayku un año parlachkarjanki. Amarillo chaymun. Niwan diaconisa. Entonces, chaymi diaconisa kuna hawanan imaynam kachkan hermano kuna awin hamkuna man hawana con kichikchu. Cuidana. Miembro kuna doctrina kuna kachkan piwanmi parlachkan imatam engañachkan. Hawapin suyan sahara hawapi. Hakuchikayman yanham chay, haman chay. Engañachkasunki nispanesunki. Manan kaypi hamkuna piensa waqchikchu engaño kasjanta. Porque kikichik yachankichikmi imata Cristo vidaykichik peruasjanta. Yachanchikmi yapanchik imata Cristo vidanchik peruasjanta. Gloria a Dios, aleluya. Chaymi necesitanchik yanapajkunata. Diáconos responsables, colaboradores responsables. Almakunata yachachinampa. Kay ukupikachkanchik achka, pero achka mana yachanchu. Palabra manta, ima inatakasa, kachkan kay problema. Chaypajmi grupo kuna. Líder kuna, capitán kuna, más yachajkunaña, Santo Espíritu juntas jacunaña, discernimiento yugña, ima mana alguien kasjanta, ima problema kasjanta, ña yachaña, inaspanin kainatam ruanaiki, waknatam ruanaiki, yachaykachin, kasukunaiki ham, wakinkuna mana kasukunchu, inaspa chapukunku huchaman, chapukunku yakiman, kasukuy. Ima ham consejuta chaskiykunki, kasukuy. Allin mi kanki, kasukospaj. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Así que ñañaykuna, ima sumajme, gloria al Señor, aleluya. Chaymi kay colaborador kuna, amén. Paykuna rexisja kanja. Ima wantak resijanja, paykuna sutresilla firme. Paikunaga mano, jijijiji, urichkankuchu iskay mana, firme. Amén. Y las papas ya chaynillos kunaya. Tienen madurez espiritual, están consagrados, tienen palabra, tienen autoridad. Su dirección, ya kay San Pablo Picancho, diácono kuna, ¿tienen autoridad? Y chamana chucan. Si tienen autoridad, los diáconos, diaconisas, de respeto es, los líderes. Gracias a Dios. Entonces, Saharaga respetan todo aquel que tiene, amén, autoridad. El diablo no le toca porque está la sangre de Cristo. Aleluya. Ñujanchi con la sangre de Cristo. Saharaga manchacuazo. Chuya puris con ataca Sahara manchacun. Picunatam atacan Sahara. Iskay uyakunata, man allin puris kunata, man allin mañacucunata. Chay kunatan Sahara atacach. Pero allí por el con ataca a tin mancho. Hamunja prueba, pero vencen que pone Cristo vida y con cachkin. Gloria a Jesús. Así que ya hay cona, amén. Kaiwan mi sigue sunchik, kai jueves, amén. Pero chaitam ham repasanki, doctrina ikita rantinaiki ham, masta yachanaikipa,
Taita Dios prepara una equipa. Aleluya. Runa kunaman yachachina equipa. Yanapay, haykam yanapay tamunankichik. Aleluya, yanapay munakuna makikichik to sayarichik. Makikichik tawiarispay kichik. Nichik taita Dios man. Taita yanapay tamunani. Ujari bidaita nispay kini. Ujari bidaita papayay. Aleluya. Yachachiwa y mastara. Si chuhamunanki, taita Dios pamakimpi kausaita. Paita yana paita makimpi yana paita kayobrapi. Wanakuita munanki mana imaruas haikimanta man alma kuna ganas haikimanta. Taita Dios salvai kusunki pero manam allintaruan kichu. Yachanki mi maina kas haikita. Urikima arriba yasaya. Aleluya taita yay Dios yay. Aleluya muy altarman. Kaipi willakuy Dios ninchikta. Imaray kumanaham yana pankichu ubrapi. Imatag biday kipi, yumpay chuchayki imam pasan. Kunang yari wanakoy biday kipi. Taita Dios hamunampag biday kiman, taita Dios hamunampag. Imaynang biday ki. Taita Dios pahayllampi. Oh, aleluya. Aleluya, yanapaway ni yanapaway. Papayay Dios yay. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hangman kachung gloria. Hangman kachung alabanza. Tay kuyay kim ni kuyay kim papay. Hamtam yana pasa. Kayuray kipim yana pasa. Ujari biday tani. Alelima paya y taita Dios. Talado y kipi kachkan taita Dios. Mañakuy, mañakuy. Pampachaway, pampachaway. Irelebe bebe kima arriba vayasaya. Pampachaway papay manangkuya kuini kanchu sunghuipi. Yanapaway taytayay. Yanapaway Dios yay. Salvay almay tani. Salvay almay tataytayay. Irrebebe yasaya. Mamalin tachuruachkani. Hamyachankim taytay. Imakunaruas haita. Hamiachankim taytayay. Gloria a Dios. Yanapay kuay ko Dios yay. Uhari kay altar pi kuay kikuna chayamushanta. Uhari pay kunata. Uhari taytay chuy espiritu ikiwang huntaspa. Faltach kang miya na pahkuna, taytay. Faltach kang miya na pahkuna, Dios yay. Irelebebebe, kima arriba yasay. Aleluya, aleluya, aleluya. Kuyay kim Dios yay, yupay chay kim. Yupay chay kim taytayay, yupay chay kim. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Chaypini, kay haya vida ini, kay haya vida y taytayay. Aleluya, aleluya. Kay haya vida, aleluya. Almay mi alabasumki. Yanapay kuay papayay. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Cachunjangma. Aleluya. Kay pacha nak pacha cuidak Dios me. Yuhayaita cuida kuang ni sunchik taita Dios ta. Kay pacha anak pa. Adoray taita Dios ta. Yuha. Alabay taita Dios ta. Octava. Kay pacha, anak pacha, cuida Dios mi. Yuhayaita, cuida kuwa. Waira hucha para kamachimi. Yuhayaita,
kuikim Dios nilla suma haitanyay kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay yang liachka hachu waita winyachimi nyuhayaita winyachiwa tuta punchau rikuri citami nyuhayaita kausachiwa kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay muna kuy suma chacharuruchimi nyuhayaita ruruchiwa altumpawa condormi kuchimi nyuhayaita mikuchiwa kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay hawas hay intikilla kanchachimi nyuhayaita kanchachiwa tukuirikcha urpiwa haichami nyuhayaita alabay ning kuya kuikim ni kuya kuikim kuyang kichu ni kuya kuikim kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay hawas hay intikilla kanchachimi nyuhayaita kanchachiwa tukuirika urpiwa haichami nyuhayaita wahaichawa kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay salvahyay Dios pachuri hamuptimi kuya kuiwan tingkumusa kashalyaman pusaku aptimi winyay panya kausamusa kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay kuya kuikim Dios nilla suma haitanyay. Aleluya, aleluya.
Gracias Taitaini, gracias Papayay. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza. Gracias Jesús, gracias Papayaini. Taitai musuhyasahme, yana pasahme ni. Y requema arriba yasaya, wishu y yapasupai, yapamanalinta, wishu y hampas, wishu y requema vayasaya, wishu y kinsaharani. Fuera Satanás, el Señor te reprenda. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, la sangre de Cristo. Sitio chaiki chik mañana y con amén. Kusikunchikmi, gloria a Jesús. Aleluya, saludo kunata pachimuanchik. Ayacucho huancasancos la umanta, amén. Taita Dios aminchacho huancasanco Samuel Rojas. Taita Dios aminchacho, amén. Jamtapas, gracias. Saludo Ikimanta. Rosaura Choquehuanca, amén. Ari Mañacusago Aikikunapa. César Caballero, Taita Dios aminchazunki. Sofía Cori, Manuela Chipana, Joana Maya, amén. Caterine, amén. Alejandra Borda, Ana Caruapoma, Janet Núñez, Davis Milagros, Paulina Capcha. Ay, can kusikunkichi. Amén, kusikunchikme, amén. Achka saludukuna. Mañakusunchik paikuna pahpas. Paikuna bayana pachon kayobratan. Hayas paikuna pallapan redes sociales ukumanta. Amén, mañaikos sayari kusunchik. Mañakusunchik Rosaura Choquehuanca. Esposumpa huankunapaj mañakun. Aleluya, inas pallapampaj papayay Dios yay. Kay redes sociales nis hampu kumanta taytay achkallaña waykikuna. Paykunata pas taytay edificay. Paykunata pas taytay uhari. Taytay, aleluya, mañakushan tapas taytayay uyarikus payki milagruta ruay. Mañakuyki kay Rosario Choquehuanca, wawankuna hamiachanki. Imayna purishanta husampas. Quizás paykuna taytay purin kuchapi. Aleluya, yakipayaykuy, wischuy sagrata, wischuy manalinta, allin ñanman yaykuchunko taytay, wiñay kausayta tarikunankupaj, ama infierno manchayanankupaj taytallay. Gracias kachunhanman, kay servicio manta quechuapi taytay, hinalla ñawpajman apay, hinaspa saminchay wawaykikunata, saminchay tajiari, redes sociales ocupi yapallanta taytay, churiki Jesucristo paso tempe. Amén y amén. Hay que despedir conchik, amén. Taita Dios amincha sunkichik, ñañallaykuna, turallaykuna. Aleluya. Caiman hamuchun. Gloria a Jesús, hermano Rubén Palomino. Amén. Gloria a Dios. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063. O visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063. O visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.